بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا زمان بري عادة كبو دما رمضان دا وقتكو رمضان خلاص دبو ودبو عيد وزلام دچون المجا عيده و پیرکما و دایکما و خوهما چت کرن در و دوره خود عدلاندن پاقشت کرن شکر خود خسن طباقه دا و تاطلیه خود حاضرت کرن و خوارنا خود حاضرت کرن و جا زلام وقتش المجا عید دهاتن پیرکا جوارا قحوه که چت کر جدبه وازلا ما قحوه خود و خوار و چت کرن هدیه که ددانینا كيلكا وبرداقة قحوي، يعني معناه تشبو معناه أفبو دقو خانم يا كتشكامن يا ديامن خديج ورازي بي ودفي رمضان دا قلق تعبو أزيت مرديت حقيقو المحلال كن وداخرا مي رمضان زيدا ببي وحقي وجي نكفستوي ما أو ماليه خوا ودلندر مشتكرن عيدا واد دانوا وجا اف قالنك قرشكتن قالنك ضعف خوشبو، يعني وقتي قد عيدا دا او مالي مكافات لاندر المشتبون كيفا واجي زحف دهات پیغمبر مجي قوتيا انسانه گوش انسان را تشکر نكي خده رجي تشکر ناكي، يعني یک نبجه ولا اف گوره و پیرک مجبور اجمره بشغل خوارنام حاضر که جلیم بشوی معیشه چیا حلبو که دما رمضان دا امتفزانن تی پیرک جنیوی رو دست بید کن حتی ایواری حاضریات چید کن فطارت کن فطار خلاص دبی همان تراویح دست بید کن بریاوی هنک جه بریا تراویح حد بزو برا چایا مجی حاضر بن، يعني جارنا نجي بيرك أنا كذا بنوا يعني شيفت دينا بروا هم تشنا متفاقة شاي تنن بيشتي شاي قهوة دنوا وزلام تشنا تراويح وفجرن وبولا كذا ما شوت يكاتشا كميدي بينن بلكي دنوا شفيد مثلا 10 جارة 15 جارة بكأوج مرة بينن، يعني بيرك شتكي خدمتك او کچکا مالی خدمتت که او پیرکا مالی خدمتت که، يعني هر کس چت که دوی مالی ده دوی ماه رمضان ده اولان حال استوچید به هر کس خدمتت که و تمزنش خو نگلکته و ناچد به پاشیف حاضر بکا دوفرس حاضریال مجاس بکا دوفرا وافراغا بشو تمزنه بو صبح زاروک بشینه مکتبه، يعني مها رمضان جبيرك ماليرا جركي حركتي درباست به بزحمتي درباست به وجزلام جرك دلميجا عيد دوا بيرك خوش بكن او دلندرميش بكن تدي فيغا او عادت بيتش، يعني زارو كيمت بك عيداما يعني كعيداما اصلا افقلنك جوي شاخياتيا نقو بري اف تابي يقدر زارو كي خوش عيداوا اما يعني اغلب اف عيد جزاروك يعني مالي جو خدمت جكيرت كن ويك عيد وا انسان چبكي مكافات لاندرميش بكي تشكر بكي حلاليه جواب خوازي وجيكي مسلمان وقت امكاناوي هبه مثلا وقت جو مثلا بيركاوي قهوه داني بري ها فيك قهوه نادينن اما دي سجي يعني يك چبكي یک عیدا مثلا پیرکا خو بدیه دا عیدا کچکا خو بدیه دا عیدا دیا خو بدیه دا، يعني بدوی مال دا کی خدمت کریه مروف عیدا کباش بدیوا، يعني تکاربه گستیله کجواره بکرا تکاربه مثلا بازنه کجواره بکرا امکانات هبه تشتکی ماستر veya تشتکی بچوچک، يعني önemli olan چیه گوتوی ویچتی یاد بکه، يعني تبیجی ولا خودش ترازی به توفای گسترمیش بکه تبیجی ولا و خدمتک باش مرا کر خودش و راضی به، يعني یک حلالی جب بخوازه یک کیفا هفدی بینه چاواد رمضان دا و کیفات آنی تیجی چبکه دا عید دا کیفا و بینه وجبه های گلک بیجن
به سیدا خودش ترازی واتش تاجمره در نخا جمد عیده ده چن جواره گستیلا کرن امه هدیه جواره کرن امکانا منینه پره منینن سقنتیه مهنا يعني پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دبي هدية بدنا هفدي ونحجف كن يعني إنسان وقت هدية بده هفدي إنسان محبته وازيدت به تدي مثلا تجبيرك رجولك تاني إما بيرك ويقولنا خوي أما أبوه قوله كيف خوشت به يعني لا لازم إلا تشتكي مظن جبده يعني ولو 100 مليون جبده 50 مليون جبده الجوري إمكان أخوه روجا عيدي بوي بيركا خورا حلال لاشميش ببي يعني خير اوي مظنها يجبر له يك نبي ولا تنيا هايك بيجي حيرا قروشك فرد بريكام ده تنيا بيخنبري ما صلى الله عليه وسلم دبي خبردانك خوشي يعني تكاريب خبردانك خوشي قارشي طرف مطلوبك تبيجي والله خودش ورازي بي ام تشكرت كن كچكا من خانما من ديا من ولا دوي رمضان ده وقلكي تعب وازيت مرديد خودش ورازي بي و امكي خو المحلال بكن ام قلكي ممنون مان و خوارن خوش مرة چكرن و زيافته خوش مرة چكرن و سحور خوش مرة حاضر كرن اغلب قلك انسان جي امكاني و قصت لينا يعني بلكي فيغا جيابن يعني از زمانك الويران شهر ملاتيت كر او بيركي وانيوه شويد رابون نانه سيلي چت کرند پاشي وده نانه سيلي دانما ويغا هاتا بيرامن خود جوا انسان رجي راضي به يعني خود جوا داي كار راضي به gerçekten az vega düşürmüştüm çıka vefakar bun yani çıka fedakar bun دوی نیوه شوه دا درابون و سیلی خوپیت خستن و نانه سیلی در و سر آگر چید کرن جپاشی ویره حاضرت کرن بلکی فرصتا واچه ندبو گوی نانی بخون اما چید کرن جمرا حاضرت کرن و جا پیرک دائما داراش کستیا یعنی دائما خدمت ازلام خودیا انسان مسلمان گرک چبکه گرک قدر و خدمت زانبه يعني بيجي بولام تشكرت كن خدش ورازي بي افينا نتشتكي زورا وقت قويك جبرة تشكر بكي چاوا وقت زلام تشتاج مالي رتيني و بيرك مسد بخدش ترازي بي ويا روي زلامي خماشت كي كيفا زلام زعفتي عيني شكل ده زلام جي وقت قو بيرك خزمة جيرا كر غيرك چبكي غيرك قنجيه بيبكي و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم جی دبی خیارکم لنسائهم دبی قنجه و اوی گوش پیرکه خورا قنجن یعنی مسلمان قنج وقتی گوت بیجه بی کیا امی بیجن امی بگو اویش پیرکه خورا قنجه وقتی زلامک پیرکه خورا قنج بی او زلامکی قنجه مسلمانکی قنجه ام سچد بیجن چکو پیغمبر مجمره گوتیا پیغمبر ما گوتیا زلامش پیرکا خورا قنج به او زلام قنجه چما چونکو وقتی که گوچلی جکا ضعیف را قنج به دمکی مرحمت لیا شفقت لیا و انسان مسلمان گرک سنت پیغمبر خو بین جی یعنی پیغمبر ما گوتیا زلام قنج ایگوش پیرکا خورا قنجه زاروک خورا قنجه وجه ام جي چبكن دوی عيده دا ام بيرك خوا كچك خوا دي خوا ايگو خدمت جمرا کرنا دمها رمضان دا ام مكافات لاندر مشكن ام جوارا تشكر بكن وام بخدش ورازي به وعيدا وبيروز مبارك به اسلاوي خوجورا دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.